Ko te tūhono i ngā ahurea tangata whenua o te ao Māori ki ngā iwi take o te raki o Amerika. Te kaupapa kua kōkirihia e te wānanga o Aotearoa. Engari ia ko te kaupapa matua ko te whakamōhio ki ngā manuhiri tūārangi, ngā kaupapa angitu kua toi tū ai te reo kamehameha ki tēnei whenua. Me pēwhia ai e whakaora ake i te reo tuturu ki ngā tangata whenua o Amerika. Te take kua tatu mai ēnei uri whakaheke ki Aotearoa. E mea tau utu i tēnei. O ngā taonga tuku i homai ngā mātua tupuna ki a tatai. Hara mai nei ki te ako i ngā āhuatanga o te kohanga reo kura kaupapa. Whare kura wānanga me e rātu momo kaupapa ako i te reo Māori. The loss of the language and the deterioration of our cultures. Ko te naro o tō tātou reo me tō mātou ahurea, ko tōku tumanako kia whakapakarihia. Tērā pia ko ngā kaupapa akorana Māori, kua toi tū ki konei ka awhinatia i a tātou. Successful can help us in doing that. Ko te mātauranga te aro matua o tēnei hononga, kia piri tahi ai kia whai whakaaro hoki ngā rangatira o tēnei rōpū, hei whakahoki atu i ngā hua ki tō rātou ake whenua. Ki Amerika, kei te naro haere tō mātou reo, kei te kaha tātou ki te rapu i ngā rautaki, kia ora ai tō tātou reo. Ko te reo, nā reira e hononga tinana, e hononga wairua noho ki tatai. Hei whakawhanaungatanga. Ko nihi tako he uri no te iwi o Seminole ki Florida. Hei tāna he tino ua tonu kia whakaitia ōna tohunga ki te whakaako i tō rātou reo hei reo tuhi a kia rikoa tahoki. Slowly, as part of the survival. Kai te ata haere te ora o te reo ki roto i ngā iwi. Kua tīmata te ata huri o tōna tapu kia whai oranga tō tātou reo. The preservation of languages. Mo te rua wiki tēnei rōpū ki konei, ta tiro whānui ai ki ngā kaupapa kua whanake te tipu o te reo Māori. Renee Kahukura, Te Kaia.